Bag yang simple, classy dan juga senang kalau nak pakai pergi mana-mana events. Okay, so dekat saya ni kita ada LV Métis Pochette. This one monogram reverse. Yang ini sangatlah cantik, sesuai sangat-sangatlah kita nak pakai daily ataupun events kan. Tengok dalam dia pun luas. Alright, boleh masuk banyak-banyak benda, boleh letak you punya essentials, phones. Jangan risau, beg besar. So iPhone 17 Pro Max pun boleh muat, okay. Yang ini memang susah nak masuk jugalah dengan kita. Kalau ada pun cepat je jual. Sebab apa? Yang ini sekarang tengah trending. Kalau korang berminat, korang kena dapatkan sebab kita ada satu unit sahaja dalam showroom kita untuk LV Métis Pochette Reverse Monogram. This one harga dekat market is around 8,000, 9,000 up to 10,000 lebih lah. Tapi kalau dekat retail pun 13,000. Tapi kalau dengan kita nak bagi harga cuma RM5,500 sahaja. Okay? So korang kalau nak tengok more details, korang boleh cepat-cepat pergi tekan kita punya profile, dapatkan promo code dan terus DM kita sekarang, okay? Jangan risau pasal harga sebab apa, you guys boleh buat installment up to 60 bulan dengan credit card. Kita juga terima Atomy dan juga SPay later. So korang, apa lagi, kalau berminat cepat-cepat tekan DM kita, okay?